somewhere ne girlfriend if she asked the gun so ye de bra say ye nyanya update bia mfa say one ne girlfriend no e won tokwa anase one ne nte kwan paso anase ntawantawo bi e wo mu nsem ane ye di nsem bra say someone a girl if she asked the gun so age ne craft ni nsem e wo tema we dey someone kasa ne maame a wo chim no abosome nkron beto asase so a ene wanyi anka wo se wadu ba bi odidi ma ne bi die no ene ye nhia ne maame ankasa ne no nsem a efa so a Samuel ahwe ne nkwa afri ne nsem no ma yentie Samuel maame e wotema emra na ye pese ebisa tie poti ne siye na ketesi ankra ne tie ne sam. Yo, good afternoon. That's all. And brother na chemu watch and now any 1 week you are no pan of Christ or could maba ne banu no mikrupe nyimba e banu ti ene na na be manet won na ba ti e ko Christ or could maba pass you on by already na same no say ni dem ti we ni dem nyama aba bonti ti na empane da ti oba na me jira na etia me start good afternoon this afternoon I didn't know to empane so nam dem ko share ni dwa na me dwale ti me dwale ya me pie na me say obi da ne nche let me say kwara bi say when the dabra say nche ni pa de shirt trouser black ba me wo color top or shirt let me say kwara bi say na one na mo so e ni girl no yes see and dem rad dem na me ko die ti me da wa na jo be 2 o'clock Okay. Na then start to say already na omo down no we order no mo bonk no mo sre oni ni bonk mo sre na make am ti na ga be fi ade say no ni kasa sa na and that means otabia ni no he uni mo le kasa mu onye obi a osa enim kasa sa baby okay so pa no be say akwese dem okay the oba no be say akwese dem okay o chiawa asa it is said that no ni bonk no mo da no mo sre na be say me ka wo mi ti bi sa na ya light problems that day no so na say dem a ehye okay ti e da onu kwa mi am de kata to form na mi da ti no mo so mo da ti e da wa na ju no na mi ti say sa mi ba ni kemu sa mi kemu o kana o kemu no so na say aje but o kemu asa fitini yem okay o kemu shout no of mi ko mo friend bra o tete o kemu ankasa ni enyi di pie bae ye pie bae sa me da asem so mo fa nso ngo bi so sa me da asem so mo fa nso ngo bi so na me say na me ka so mo bi an fa nso ngo ni so me say na ya nya light problem in fit bia light na talking aso ni mti me fa nso ngo ni so mo fa nso ngo na ni na be ma so pie fi e dem ba be so ni for good sa me da na yo o so mo fa nso ngo bi so na ni o fa bi na obo no ni akokra no dada mewu akokra ni say sami wu dada mewu ti na o say mu bi arashi ni akopeka afi mi so akora no akora ni mo ye chi ni wa shi na ni wo na ye dinde ni pikisi I say I be afo awo bi okay dinde sami na yo so mo fa so ko mi so sta ko mo fa ti so la ke du kwa no eni anya aka ono no nanti fi ha edukotra kan onu anyo bia na so mi so onu no nanti fi already so that day na ti ade ya so ni so mo ka say o do ni ge ni kwa to se didi e wa ha that day na ni mo na ni ra do ni ge ni to se didi enti ye wu bi ye ni ye si ye okay ye di ye si ye okay e say o sorry o kike mo ye pie ba ya na bed na ehye na dro empana no da so na ehye na down okay na bedsheet na bedsheet na oda so nje em so pikin say ti bedsheet ni begu eno so na ahye ayetum na ni pedua na ye shit enti mudru mo te ko jeno hospital de ko jeno hospital omo je no omo she no e bo be 10 na mo se fa ni ko 37
your call 37 so your call 37 after na dey achi ema Thursday ti Thursday ni your 37 na mo say fa ni kokoli nti kolebu ni na wa amebio Okay. the call so doctors share no doctors ni edra ni so aba fi bebre ni si We want to manage it. edra bebre ni so doctors share no abrofo ebibifo we baw we so ni mu omaye bi omaye omo si Ekwentua na investment dey wi makra